clear tu te chi bai le ve kule tun trum kan video chuan agriculture department hnuaia peng pakhat Clover Organic Mizoram hnuaia na tha tak tak dil thei omte kan en ho le don ani Clover Organic Mizoram hnuaia narwak za thi po som ni le pakhat ani a pakhat na chuanin CEO management a ani a po so maruak ani posting na hmun tur hi tlang nuam RD block ibok RD block darlon thingsul thlia zol nuam bil kho thlir ngopa RD block west phaileng na thial lunglei kan tia te ani a thlo hi thakata cheng sing ni atanga sing ni le sanga ani don ani dil tu chu kum som ni panga tanga somthum le panga inkar graduate chinta na dil thei don ani mizo tong le sap tong thiam tin lo huan lama ton hriat le khatiang lama tui tin khatiang hmun lo huan kan tiang chi naya cheng te khatiang tan khanin chan sathadona mun rang rang jin kwal thei computer thiam certificate nei kherlo po computer khoi thiam khatiang chi tan khan adil thei don ni hadil du chuan tun thla mar chi somni sahni le somni pathum thleng office sun chungin contact number 9774977455 amo Clover Mizoram 5@gmail.com khan biak po turani donani kan biak po hnuwa khan document poimo te tin thil tu te kan soi honga tin application form te po fill up angai mai theni khatiang hnuwa khanin shortlisted candidate selected candidate kha anlo siamanga interview nei turin min ko donani interview ni tur chu tun thla ni somni pahni atanga somthum le pakhat ani donani winzo hilo mel hriat toem captain cool meu po in tun lai chu game sa khel tlat mai winzo app sa hian game sang sang za chuanga omani winzo team mania kan lutanga kan game do piang kan khel thei donani hetiang hian entinan ludo game kan khel do ni chuan ludo kan select anga midang point an ron join venga ti chuan game kan khel ho donani A few moments later nena kan changani chuan poisa hi kan account my wallet ti khan allow in transfer anga osam takin kan withdraw to mai donani ahar salo tiru chutiang zel chuanin game dang dang za chuang lai kan khel theya kerom cricket pool kan ti te po kan khel thei bokani winzo app hi lo download la poisa lo hlo chuak veng che app link chu video description a hian na ome panhina chuanin accountant ani a post pakua arwakani posting na hmun hi tlang nuam ibok darlon thingsul thlia zol nuam bilko thlir ngopa west phaileng le na thial RD block ate post pakhat theu arwakani hlohi cheng sing khatani dona kumsom ni panga atanga somthum le panga inkar graduate chinta na dil thei donani mizo tong le sap tong thiam lo huan lama tuimi ton hriat nei emo tin khatiang hnaya omte tin hun sang sanga atul huna jin kwal thei computer thiam khatiang chi tan khana dil thei donani na dil du tan chuanin tun thla mar sin somni thleng office hun chungin contact number 9774977455 amo Clover Mizoram 5@gmail.com khan biak po turani donani anni khanin shortlisted an lo siamanga shortlisted ho kha interview turin anon ko le donani interview hun tur chu ni somni le pahni tun thla ni somni le pahni atanga ni somthum le pakhatin karani donani pathumna chuanin a local resource person hei hi post pahni arwaka posting na hmun hi thingsul thli RD block a le west phaileng RD block a te pakhat ve ve arwakani hlo hi thlakata sang rukani dona travelling allowance ti e thlatin sang ni andong don bokani kumsom ni atanga somli in kartan adil thei dona class 10 pass chin ni angai ani tin computer thiam farming lo nei huan nei kan ti lama ton hriat nei le tui idea nei chi tin du tu sama chuanin technical knowledge BAT agri horti le khatiang lampang subject khatiang lampang concern hria khatiang kha du sakane donani experience nei kherlo tan po khana dil thei donani anna ber chu survey data collection farmer activities lo chin chia kan tiang chi khani donani dil du chuan tun thla mar chu som paria thleng adil thei dona contact number 9774977455 amo Clover Mizoram 5@gmail.com amo biak po turani donani kan soita kan khanin anni khanin shortlisted candidate anon siamanga khatiang shortlisted candidate ho kha interview nei turin anon ko le donani ka le chawa hi chuanin live study te po kan ron tran chhole tura ngai la tin na exam na
in buat sai du tele material question three le solve mo te chuan ka website thar kamliana.in a khanin engmoza ta oma kan lo tlo ve thin don nia link chu video description a hian ka da a kan lo check out don nia